Гостин овде во студиото во Европскиот парламент е пратеничката од Словенија Тања Фајон, воедно член на Комитетот за надворешна политика. Добро дојдовте. И моето прво прашање е едноставно. Дали постои процес на проширување на Европската унија или е тој прекинат? Hvala za ovaj razgovor. Ja sam sigurna da postoji inicijativa podrška Europske unije za proširenje na Zapadni Balkan. Sigurno više je i sentimenta i osjećaja da je potrebno nego je bilo možda godinu dana natrag. Imamo sad novu Europsku komisiju, novog komisara za proširenje, novi Europski parlament, nismo više u izbornoj godini, pa više se često je na agendi proširenje. Imali smo ovih dana sve parlamentarce iz Zapadnog Balkana, sastanke, samite i tako dalje. Tako da ja mislim da savjest je. Ljudi su svjesni, lideri su svjesni da je proširenje bitno, a kako ćemo krenuti dalje, to je još nekoliko otvoreno. Како вие го толкувате она што го кажа Макрон? Дали го толкувате како негов обид да се даде навистина нов квалитет, нов импулс во тој процес или обид да се блокира проширувањето? Imamo sad jednu inicijativu, to je francuska inicijativa koja je došla na stol odmah nakon što je Francuska blokirala Severnu Makedoniju i Albaniju za otvaranje pregovora. To je bila velika greška. Sad, zbog čega je Francuska sad stavila ovaj papir na stol? Ja mislim da sa jedne strane dobro je da razgovaramo o tome da je treba nekako usmisliti cijeli proces proširenja, sam proces, dati mu više dinamike, energije, ali sam taj papir od Macrona bojim se da će usporiti cijeli proces jer ima nove benchmarkove, ima jako ograničen dostup do europskih politika i fondova. Ja mislim da nije najbolja inicijativa, ali jedna od mnogih koje sad nekako postoje u kojim se razgovara. I mi ćemo kao grupa socijalista i demokrata u Europskom parlamentu napraviti svoj papir sa kojim ćemo isto razgovarati i s komisarima i sa predstavnikima ministarstva da vidimo što je moguće učiniti da bi bio cijeli proces bolji, a ne da se sad blokira možda usred postupka zemlje koje su već ispunile uslove. Kako je ocenувате вие новата Европска комисија во однос на проширувањето? С оглед на тоа дека има комесар кој доаѓа од една, да речам така, контроверзна земја членка? Ja lično bila sam kritična kad je Mađarska dobila ovaj resor zbog toga jer Mađarska kao zemlja, ne Mađarska, ali režim Fides i Orban su oni koji nisu poštovali vladavine prava, poštovali evropskih vrednosti i teško je zamisliti da neko koji dolaze iz ove političke grupe je pristojan za proširenje, da isto tako prati u zemaljama Zapadnog Balkana. Imali smo jednog kandidata, sad imamo drugog kandidata s iste mađarske političke grupe, ali Oliver koji je sad komisar za proširenje, ja sam imala mogućnosti razgovarati sa njim. On je diplomat, on ima, barem tako kaže, ambiciozne namjere da ubrza cijeli proces. Ima iskustvo, dakle, ja mislim da trebamo da vidimo kako će on raditi dalje. Какви се перспективите за излез од оваа криза? Дали се ризикува сега да се отвори една дебата широка за таа методологија во која ќе се изгуби суштината и самиот процес на проширувањето? Има ли изгледи наскоро тоа да биде решено и Албанија и Македонија сепак да добијат наскоро почеток на преговори? Ja se iskreno nadam. Ja mislim da je bitno da Severna Makedonija što brzo je moguće, ne na samitu u maju sljedeće godine u Zagrebu, tek prije, u martu najkasnije,
da dobije zeleno svjetlo. Jer inače ja mislim da ćemo svi napraviti veliku grešku ako ne ispunjavamo obećavanja. I isto važi tu za Albaniju. Ako sad mijenjamo i neku metodologiju, ja mislim da nije ni vreme koje je povoljno. Dakle, kako će sad summit vijeće lidera u martu sljedeće godine odlučiti sljedeće korake, vidjet ćemo. Ali radi se puno. Puno je sastanka, puno je aktivnosti, puno je dinamike. Isto komisar za proširenje ide u posjetu, isto Borrell koji je sad na čelu europske diplomatije ide na posjetu na Balkan, tako da ja ne želim biti pesimista, više optimista. Hvala Tanja za ovaj razgovor. Hvala i vama.